Kamaurengkang Primary Agroecology Cooperative Society Limited mentang kasih kalau iyo penlong ya ka program initiative program of food processing unit hakash nong maurengkang hakabal awan ban Aiman Sim do MLA ka nong po ba Meral Bon Sim kumukongsan hakajino lang ba George Ling do MLA Barim Joko Umroy constituency o balong ru kum MD Kameram El State Agroecology Cooperative Society hakani kasih awan bani don lang ru de ki officer Joko Tanah District Horticulture Office Riboy District ki dikhat jung konhun Meram El urang ba shnong joko shnong maurengkang kirang ba shnong ki marjan lambat ki dikhat jong ka maurengkang Primary Agroecology Cooperative Society Limited lambat kiwe kani ka society maurengkang Primary Agroecology Cooperative Society Limited kadai ka badang sudap seng dangshan bat ka jing temu jong ka society kadai banang kentiwi kamrap kamriang da ka baseng ka food processing unit ka ban penmi ki jimbang ba peru per ki bala shine ki so ki pai bat ki jhur ki bala ai da ka mai mariang yo ik jingai ka tungi ma mentai ngi hakane ka society ngi la namar o ngi la lengba ka jingi jingai jungi ya kata ka jingle ka jungi ba tang kata keempat biang ngi ba ngi iba kata ka jingle jungi ngi iba kabun hi ki marap ki jungi ki sap kin poi shono ru teng la dangi le bandiru long ki wat ki businessman la ne ki middleman mo ki knyot dor ngi ki knyot ben ya ka dor ka ba ngi le deal ne udong dap hi ubu ya ka dor ante kuntahi ni na ka group ile ya kane na marang yo isibun kicing apo ka shnong ka thawma khamtam ha ka yo ka kwat nangta ha ka ban peni ayew ki marep ki jongi ha ka ban ngilap ban badlek di mo kumbang ong mene bang syak nyo benya ki dorka ki morde na ka daw ba ni na ka kane ko profesi jongi ni kwa ban persyang kane ka food processing idon ki community seed banks kabobot kini ki cakasara sembai na ki cooperative jongi ni lasang mentaban I training kiru amang haji kendu jonga bat isketri jonga agriculture ikong isawanda lalu dah kini ki kliat banai kontak wal ke department lu kasian jini mentaban yo ki sembai nein yo amalawan bet ki sembai ki banaba bakini ki sembai manabar ndei tang ba ki yem tang sipwa ndrei ki kata perlu wa ki jingtung ki badan marja tekani ke ki start ka ba ki rutemen jungi ki lai hangi kami meriang ke bau blay la ai kat kini kaspa ke pau ke mengingin hab ban sutu baladang ngimeda mengi manu banyada apo bengi sedang ni cooperative society kewe ke bengi juong ya ki para dekot hakeleng je pasti ngiong waju upskim amar kani ke pan upskim ha ke bekut ka pencin jar pan ban yang ki ba up har beleng lambun ki bodor kam ndai tang kita kitiar ndai tang kita keskim ndai naladi shwa ka mensim bentre banyalong kawe banya stok tilang hakui ka kanhun kabe bah banya teli kabe bah belong ngelam kabe bah banya numi ben ni wewe tang shi ijun dunah ndiat la ben tang shi ijun dunah ndiat la ben ndai ha bangi don ki nu jing da ka jing slok da ka je pen I hang tangin la ban pendek pensa ka cooperative society ban haju ko pol bagila man pendek pensa ini ki kam ki bangi tre Maurengkang Agroecology Cooperative Society kepada ke way na ki unit mah ki primary unit jong ke state level abagiwan bani keduk yang ngaru tik katai ke juba sampai ni lasdang na lade la tit ing tang jing to ke jing mo te le egom te lasdang tang kam ngila yo uni rupi nu asyar la yo ndak sing kal ayat ke kam di nginang sedang ndak sing banwan kam kal ayat te habagiwan bani kendu ki ong pek ni dengan sedang layat kam ta hab jarab ipi yang te hani bangalai ring sekeren hab jarab is kalang na kota keju fi ni som tenat kat nong kitap jing dokumen ka bakrau bani I bakan ke grup ka yang halagi jung pijat ka yat igi kam ka telun kani king ka ba kongsan ado ka compare ngidan sipungut ngidan sangut kajing klain jong kano kenhun kam syong agi jing bunpan ka syong agi jing tristong ka jong